masinyamisile kakhulu thina kulona isikhathi sokwethula kodwa kumnandi ukubingelela nalabo engasababi ngolamo kodwa bakhona phakathi kwethu siyakhuleka nabohlala mhlawumbe umuntu azothi okwesikhashana uma njenyama isangena noNkulunkulu wena wezulela thubana lakho ngamthombo sicela nje inkulumo emfushane nokwethula amakhosi akhona phakathi kwethu ethule usihlalo wendlu yabaholi bomdabu esifundazweni wena wendlovu bayede Sagonya sithokoze amazwi engonyama mina besilo cela ngithi ngisale sengiqeda ukuze masiqala sihuba singabe sakhuluma ngalombhobho nabohlanga oqala nje akekho umuntu esiphakathi kwethu la ongaze waphuze lamanzi abhalwe akhwili ngabe nginephutha mangambongi usiza abantu baba usitekeni ngamanzi ukuthi njalo mayindlu kulihlangene bese siphala amanzi akhe namanje akekho umuntu ozothi kimi la akazayiphuze akhwili niyosiza ke noma ningene ezitolo niqalaze akhwili phingaphi nibhuste lo muntu omhle kangako angisho nalo mpilo Jama